111. do 155. I Iskreno, došla sam ovdje da uživam u prirodi, da se malo vratim u taj takmičarski mod, ali mnogo više da uživam. Skroz sam opuštena i naravno da mi znači, ali ovo je opet neki drugi vid takmičenja potpuno. Jako mi je drago što se zapravo ovako sportska takmičenja i neki vidovi druženja ujedno prave kod nas i voljela bih možda da toga bude čak i više. I drago mi je da vidimo ovoliko ljudi na jednom mjestu. Zaista jedno savršeno životno iskustvo koje mislim da će da mi znači zauvek i da ću da ga prepričavam do kraja života i nemam ništa ružno što bih ponela kao utisak odande. Neka projekcija je bila da udvostručimo prošlogodišnji broj takmičara. Prošle godine je učestvovalo 100 ljudi, ove godine imamo 220 takmičara iz cele Republike Srbije i okolnih zemalja, to jest zemalja bivše Jugoslavije. Prilično smo zadovoljni, drago nam je da nas je poslužilo vreme, s obzirom da je prethodnih dana padala kiša, ali potrudili smo se da sve to skockamo, dovedemo u red i stazu i poligon, da obogatimo i prepreke i startne pakete i sve, znači da podignemo za jedan nivo iznad. Prepreke su na ovom sportskom poligonu, njih ima 20 ukupno, znači za spretnost, veštinu, snagu, izdržljivost, a staza je 10 km dužine, isto kao i prošle godine, malo izmenjena, ali šuma radi svoje, znači to je staza koju generalno samo mi održavamo i samo mi sređujemo i onda svaki put je nešto novo, znači drveće raste, trava raste, tako da je uvijek novi izazov. Na prošle godine imamo nekih 80% povratnika koji su naravno svako je sa sobom privukao neke nove ljude, ali smo imali jaku Instagram kampanju, znači ulagalo se dosta u to, vodilo se računa o svakom detalju da sve to dignemo na nivo iznad. Preko 50 paračinaca ove godine, znači prošle godine ih je bilo manje od 10, tako da je to skok puta 5 i mi verujemo da radimo pravu stvar za sport i turizam u Paraćinu. Bravo ljudi, bravo. Prošli put smo bili u duplo manjem broju, ove godine ima baš puno trkača koji su došli iz cele Srbije. Organizacija je kao i prošle godine fantastična, tako da nemam nikakve zamjerke. Staza je bila ista, prepreke su malo drugačije, malo teže, izazovnije, ali onako prikladne, ja mislim da su svi bez ikakvih problema prošli sve. Meni je početak bio najteži, odnosno uspon kroz šumu jer je baš naporno prilično. Već kad se uđe kroz šumu, bilo je baš onako sveže, bila je velika hladovina, tako da je bilo ok. Znači, dakle, taj uspon i posle kad spust malo je strmo i baš je onako nezgodno, treba paziti dosta, ali u suštini sve je dobro prošlo. Bravo, devojke, svaka čast. Bravo. Vidi još jedno koplje. Bravo. Devojke, instagrameri, influenceri. Trka je super organizovana, staza i priroda su prelepe. Stvarno trka za svakog, dobra je i za trail trkače i za nas betonce, što bih ja rekla pre svega, a i za OCR prepreke nisu toliko teške. Sa te strane ko je dobar u preprekama, malo slabije trčanje može jako dobar rezultat da ostvari. Nadam se da će biti prilike nakon trke da malo obiđemo i okolinu, da prošetamo, jer stvarno mislim da bih ovdje dolazila neke hiking ture i slično, je priroda divna, stvarno. Hvala ti mnogo.
Pa ovdje uspon je veliki, ali posle je sve nizbrdo, tako da sam tu dobar. A na uzbrdo sam malo slabiji. Šta je bilo najteže? Pa ovo prvo brdo. I ove prepreke nisu baš naivne. Ovdje na kraju, mislim, bit će malo zezanje, ali ipak je to ima teže. Kakvi su utisci posle 52 minuta? Pa baš mi svidjelo ovaj staza. Mnogo lepa priroda ovdje i čist vazduh i baš super. Utisci fenomenalni kao i prošle godine, ja sam bio i prošle godine. Trka, ja to svima pričam, fenomenalna organizacija, uslovi, staza, markacija, fenomenalno sve, nema mogućnost gubljenja po stazi kao što je bilo na nekim trkama, tako da sve pohvale za organizaciju i za trku. Definitivno najnaporniji je ulazak odmah u uspon i odmah visoko puls i to se drži tokom cele deonice, tako da odmah jako i borba tokom visokog pulsa tokom cijele trke. Što se tiče organizacije 10, što se tiče težine staze stvarno nije toliko teška. Oni su negdje napisali 3 od 5, ja bih isto rekao 3 od 5 težina, tako da sve kako treba. Poligon fenomenalan, imalo je i novih prepreka ove godine, tako da ispunjena očekivanja definitivno. Bravo, 10 ispravnih gurpija, svaka čast. Ajmo, kad mister je...